Salawat, salawat cinta. Salawat, salawat cinta. Salam, salam cinta. Salam, salam cinta. Doa, doa cinta. Doa, doa cinta. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alaihi wasallam. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Salawat, salawat cinta. Salawat, salawat cinta. Tawassul, salawat cinta. Tawassul, salawat cinta. Munajat, salawat cinta. Munajat, salawat cinta. Sallallahu ala Muhammad. محمد الذي تنهل بالعقاد وتعفرج به التراب وتغطى به أمام بوجهه الكريم
wa syukrulillah ala nikmatillah summa sholatullah ma'assalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ba'du al-ayah. Hadratul muhtaramin, para alim, para kiai, para guru ngaji, tokoh masyarakat, wabil khusus Sepolja Kiai Haji Ubat Yamin Tor Semolja, Kiai Haji Azaim Ibrahimi Tor juga Semolja, Akhil Karim wal Mahbub Kiai Haji Tufatul Ghani, Allahumma azim baq'ahum, Allahumma tawil umrahum, Allahumma sehat sadahum wa salimhum minal bala'i dunya wa bala'il akhirah wa fitnatihima, amin Allahumma amin. Tor tak lupa juga saja jajaran pengurus Nahdlatul Ulama Ranting Pokaan, tor juga Semulja Bapak Kepala Desa Bapak Askur Hasan, tor tak lupa juga hadirin muslimin, tor juga muslimat, wali santri, tor simpatisan saja nasi hadir Kak Dinto Sebatul Muljaki, tak lupa juga Khadimul Ma'had Musalla Riyadul Sholihin Kak Dinto Al Ustad Amsuni, tor sateja nak-anak santre bagus seraja maupun sekenik laki atau bini saya juga betul cinta kasih sayangi. Alhamdulillah di siang menginjak sore Kak Dinto kita ditakdirkan bagi Kak Dinto tempat saya tak lain Kak Dinto acara rutin tahunan menyambut kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kak Dinto tempat malam muka kumpulan kita hadir Kak Dinto tempat tetap amal ibadah muka Allah subhanahu wa ta'ala, terjukan ngolak keridaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tantana salatullah wassalamuhu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah kalaban harapan terpanyoon marmoga kita sekalian seangkepul Kak Dinto pangkinan leluhur kita sekalian khususnya seambira beserta Kak Dinto tor langkong-langkong pengasuh Khadim Ma'had Musalla Riyadus Sholihin beserta santre baik aktif maupun yang sudah non aktif ngoliat syafaat dari junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin Allahumma amin. Para ajunan Sayyidina Muljaki sebelum acara kabitin atas nama Khadim Ma'had Musalla Riyadus Sholihin mengucapkan matur kasoon saya sangat raja atas hadir ebon ajunan langkong-langkong atas bantuan na ajunan seampun mensukseskan acara Maulidin Nabi Kak Dinto malmuga tatolong ajunan bantuan na ajunan tetap amal ibadah muka Allah subhanahu wa ta'ala. Langkong-langkong malmuga harta benda yang sudah disedekahkan untuk memperingati Maulidin Nabi Kak Dinto kentakna kalaban rizki selangkong raja muka Allah subhanahu wa ta'ala terhalal muka Allah subhanahu wa ta'ala, amin Allahumma amin. Sakit ditujukan mani berdekat korangan tor kacang konangan selaku penjamu lidah dari pengasuh Musalla Riyadus Sholihin
ngucat aki mohon maaf sanakong raja. Ajunan Sabdina Moljaki, selain acara pada hari ini Maulidin Nabi Muhammad SAW, juga pengasuh bati ngakhonen satu je leluhur epon seandi rabar sentana kadinto torjukan satu je guru-guru ulama illahi ta'ala seampun Parlemen rahmatullah tak lepas satu je leluhur bati ngula sangadina satu je seampun badai alam berzah. Yang pertama Kiai Nisab selaku pengasuh pertama musola kadinto torjukan Kiai Muhammad Yasin atau Kiai Marfu, Kiai Dasuki, Kiai Muhammad Toha Yasin, Kiai Darwiyani, torjukan Kiai Sihamu, tor sateja keluarga dari Sabul Hajah, baik dari jihad bini maupun dari jihad laka, tor tak lepas sateja leluhur kita sekalian. Seakan boleh kami topang kinan marmuka lebat papa kita dito almarhumin sampun dalam berza ngaliamu viral dari Allah Subhanahu wa ta'ala sateja amal ibadah bagus setara amal ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekadang telok iki kadito akikoh walimatul akikoh dari Ananda Muhammad Parsa Muzaki Armadari Ditia Potra Epon Tareta Muzaini torjukan Misbahul Munir Potra Epon dari keluarga Bapak Munawar Tor Ananda Bunga binti Edi Katerlo anak-anak kadinto hare makin akikoy lebat papa ke kadinto marmoke 3 anak kadinto sampun maus nyamanah patati anak sesoleh otaba soleh muka Allah Subhanahu wa ta'ala satu je racik kenah marmoke palancara muka Allah Subhanahu wa ta'ala tor patati anak seberguna baik bagi nusa maupun bangsa. Tak lupa juga satu je potra-potre kita sekalian marmoke juga meluah kilian dari acara kadito saya kena patati anak saya soleh tor soleh muka Allah Subhanahu wa ta'ala. Para junang Sabdina Moljaki dining tertekan acara yang are semangken sepertama iki kadito pembukaan suratul Fatihah Sabdina ngaturaki desa Molja Kiai Haji Ubat Yamin sabadana kadito pamaosan ayat-ayat kalam ilahi sedeki peti maos sareng akhir karim Al-Ustaz Zainul Hasan. Pamaosan sholat tulus merupakan acara sekapeng telok betul ngaturaki de tresantreh musola riyadus sholihin tersaki kalaban pamaosan sholawat nariyah. Acara ini merupakan acara sekapeng pak eki kadito mau'idatul hasanah sedeki peti yateraki se pertama sareng Kiai Haji Tufatul Ghani tor mau'idatul hasanah sekapeng 2 deki peti esandaki sareng Kiai Haji Azaim Ibrahim. Acara tahlil acara kiam merupakan acara sesatrosa betul nama beli boleh Jamiatul Hadrah tor acara sesatrosa kika dito pemosan tahlil betul ngaturaki dak semolja Al-Ustaz Kiai Haji Syafi'i Khotib tor etotot kala berdoa deki ngaturaki dak semolja Kiai Haji Azaim Ibrahim. Sakadito tetekan acara kau ke acara saya pertama abdina ngaturaki. Assalamualaikum warahmatullahi
المصطفى سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين أن الله تعالى يفيض علينا من بركاتهم وفيوضاتهم ونفحاتهم وسعاداتهم ما يسفدنا وإياهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأقربائنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى يقدس أرواحكم ويغفر ذنوبكم وينور ضرائحكم بشفاعة سيدنا محمد الرسول وبسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Malam muka Dzikra Maulidir Rasul, peringatan Maulid Nabi saya berdaki ning musalla panika raja benbenyaah barokana amin bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله
العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين الشاكرين آمين. Para junang pelekonengi beliau Al-Ustadz Hasanatun Kak Dito merupakan juara 3 tingkat provinsi yang mewakili Kabupaten Situbondo pada tahun 2017 saya kipuru epasur Kak Dito. Alhamdulillah beliau juara 3 tingkat provinsi bagian tunanetra. Alhamdulillah. Hadirin saya tinamol jaki. Sebelum acara berikutnya, para ekau ingin satu je sebedaya ajunan Kak Dinto pontut bila kia kecuali sentong Kak Dinto sebedaya langkar esona tak pontut ya mana boleh buatkan pikiran tak melo ya panitia tak melo usul dari panitia dekat tutan Kak Dito memang khususkan untuk saya ikut di musola Kak Dito sarang beliau sangat Dito ki doona pada biajunan saja jumlah kiam. Hadirin saya sudah menjaki ada perubahan acara kaki acara berikutnya Kak Dito mau Idatul Hasanah seperti lagi sarang semulja akhir karim wal mahbub Kiai Haji Tufatul Lani dak beliau tina kateraki Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum